Dobar večer i dobrodošli u 5. epizodu Newsbar Primetime-a. O, eto tebe nama nazad. A gdje je Borna? Borna u okolici Otočca iskopava nove arheološke dokaze o tome kako knez Borna nije bio izdajnički gad kakvim ga historiografija opisuje. A šta je ono tvoj imenjak, Domagoj? Najgori knez Hrvata? Istina, ali i najbolji knez Jugoslavena. Što me zapravo dovodi do sjajne priče koja mi se dogodila na moru. Dok sam ronio u pličaku Omiške rivijere, ugledao sam pola metra veliko betansko ustaško U. Dobro, i šta si onda? Pa ništa, kad sam ga fotografirao, pokušao sam ga izvući iz mora. Ali baš kao i u legendi o Excaliburu, nisam bio dostojan da ga izvučem. Proročanstvo kaže kako će slovo iz mora i ustašku ideju izroniti veliki Hrvat. Veliki Hrvat. Pa dobro, jel ima među tim ustašama i jedan koji se neće utopiti u tih 1,5 metra vode dok bude izvlačio to U zna... Aha, Peđa. Može on. Dok to ustaško U ne izroni nešto drugo iz naše prošlosti, izronilo je ovih dana. U cijelosti se poništava u izreci o kaznenoj odgovornosti presuda Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu, kojem je drugo optuženi Stepinac dr. Alojzije proglašen krivim zbog počinjenja krivičnih djela iz Zakona o krivičnim djelima protiv naroda i države. Ah da, sudac Turudić je odlučio napraviti što je i red s jednim montiranim procesom. Šta, ukinut ga s HRT-a? Da, Turudić je odlučio ukinuti taj montirani sudski proces nakon što je u rekordnom roku od 1 dana proučio spis slučaja Stepinac od 4000 stranica. E sad, ili je Turudić flash, ili mu je njegov prijatelj Mamić stavio nešto u piće. Kako bilo da bilo, iz Srbije uslijedila gnjevna salva kako Hrvatska rehabilitira ustaškog vikara. Što je zgodno, jer srpski Turudić je prošle godine napravio ovo. Usvaja se zahtjev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojnog veća 1 sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posljedice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine, a rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim. E, a tad je iz Hrvatske sličan gnjev krenuo prema Srbiji. I jesmo sad kvit? E, kad bi to tako išlo. Draža je možda spašavao savezničke pilote, ali je isto tako bio kvislinški zločinac. Stepinac je možda spašavao Židove i Srbe, ali se 1941. kad se mnoge od njih deportiralo prema konclogorima, požali ustaškim vlastima ne na deportacije, nego na uvjete u vagonima u kojima se te ljude deportira. To baš i ne zvuči sjajno. Da, ne zvuči. Ali eto, za utjehu u SAD-u je neki dan slavni voditelj Foxa, Bill O'Reilly, ispalio nešto usporedivo s ovom Stepinčevom brigom za uvjete u vagonima. Prva dama Michelle Obama održala je nadahnut govor na konvenciji demokrata o tome koliko je daleko Amerika napredovala kao društvo. I wake up every morning in a house that was built by slaves. Moćno, moćno. Ali naravno, tad se mora umiješati Bill O'Reilly. Slaves that worked there were well fed and had decent lodgings provided by the government. Au, možete misliti kako je ovo lijepo odzvonilo u Americi kad bogati sjedokosi bijelac priča o čarima ropstva. No da se vratimo na Stepinca. Cijeli ovaj proces proveden je zbog novog zakona kojeg je osmislio Vladimir Šeks. Lijepo od njega da mu smetaju montirani procesi, ali ima jedan iz 1992. kad su zbog proceduralne greške puštene ubojice 12-godišnje Aleksandre Zec, baš negdje u doba kad je on bio javni tužitelj. Ti si svjestan da je ovo satirična emisija? Satira nije uvijek smiješna. Pitaj samo Sir Charlesa Chaplina. Ali dobro, i onako živimo u doba kad ljude više od hvatanja ratnih zločinaca zanima hvatanje imaginarnih bića preko mobitela. Riječ je naravno o igri Pokemon Go za kojom je poludio cijeli svijet. A neki dan je izašla i lokalizirana inačica Krokemon Go. Pa da vidimo o čemu se tu radi. Ovo dijelo izgleda skroz drugačije pod dnevnim svjetlom. Kako god, ovdje ćemo započeti našu pustolovinu u potrazi za Krokemonima. Jer kako kaže slogan, moraš skupiti sve! Dok sam ja odrađivao jedan ozbiljan novinarski posao, moje kolege novinari su dangobili na Markovom trgu. Naravno, nije im smetalo zasmetati me u mom ozbiljnom radu samo za zajedničku fotografiju s legendom.
Osim kolega, velika smetnja bile su ministarske limuzine o koje sam se spoticao u svojoj potrazi. Odjednom učinilo mi se da mi Pokédex pokazuje da je u blizini nekakav Krokemon, a sve je ukazivalo na sugovornika mojih kolega. Pokušao sam točno utvrditi, ali nije išlo. Na kraju mi je pobjegao, ali Pokédex je rekao svoje. Bio je to Styroporix. Moj uređaj prikazao mi je zabavnu činjenicu. Postoje 151 Krokemon i 151 saborski zastupnik. Slučajnost? Mislim da ne. Ubrzo sam registrirao jednog Krokemona kojeg nisam želio uloviti. Crkvenix. To je inače jedini Pokemon kojeg djeca ne love, nego on lovi djecu. Ipak moja uporna potraga se isplatila i ugledao sam svojeg prvog Krokemona. Opa! Plenkaču! To je vrsta briselskog Krokemona. Jako simpatičan i umiljak, može učiniti čuda za rejting vaše stranke. Jedino nije dovoljno istraženo da li ga se može namamiti molovim novcima, ali evo ja ću pokušati sa Poke lopticom. Hvatanje Plenkačua nanjušio je i... Oho! Njonjo. Njonjo! Vrsta čmarni Krokemon. Poprilično beskoristan Krokemon za sukobe s bilo kojim drugim Krokemonima. Ima ogroman jezik za ulizivanje predsjednicima HDZ-a. 4 su već bili njegova žrtva. Pokojnog Tuđmana je smrt spasila od sudbine njegovih nasljednika. Najradije boravi u debelom crijevu aktualnog predsjednika HDZ-a, odakle ga može istirati samo ugrožena pozicija samog predsjednika, uslijed koje se evakuira i traži rektum idućeg predsjednika HDZ-a. Izvan debelog crijeva predsjednika HDZ-a može poživiti oko 10 dana, nakon čega hibernira dok ne dođe novi domaćin. Sad će mi taj Krokemon. Zabranjuje se kroz ova vrata kolima prolaziti, jašiti i blago tjerati. Isto odnosi na Krokemone. Šetao sam se dalje gradom i ulovio mnoge Krokemone. Vasoglet! Vrsta kopiracijski Krokemon. Živi u obavještajnom podzemlju, odakle izlazi i diskreditira protivnike. Može vam prepisati diplomski rad, pa se čuvajte. Čorpeš! Vrsta fašist Krokemon. 2 glave, a zapravo jedna, a kao da nije ni jedna. Ostavljaju iza sebe oblake smrada ustašluka. Zampaču! Vrsta lignjasti Krokemon. Protivnike napada svojim skladbama poput marša za Pendereckog. Svojim zampovskim pipcima izvući će vam i zadnju kunu iz džepa za autorska prava. Toliko puno Krokemona, a tako malo vremena. Pupopaf! Vrsta Srbomon. Protivnike uspaljuje dosadnim i sporim govorima u Saboru. Zamalo smo istrijebili ove Srbomone nakon Oluje 1995. godine. Bjeloču! Vrsta usisni Krokemon. Golemom njuškom protivnicima pošmrče sav kokain, a zatim si plati kurve s tim kokainom. A zatim sam otkrio nešto posebno. Čekaj malo, ovo nije moguće. Pokédex mi kaže da je tu Udbasor! To je jako rijetka vrsta špijun Krokemona. Udbasor! Vrsta špijun Krokemon. Ima 3 razine evolucije. Prvo bude Oznasor, pa Kosor i na kraju najviši stupanj je Udbasor. Kad dosegne razinu Udbasora postaje neuništiv. On svoje protivnike jednostavno pobjeđuje nadživljavanjem. Niko nije nadživio Udbasora. Sad ću ga probati uloviti. Ulovio sam svog Udbasora. Yes! Naravno, postoje još mnogi rijetki Krokemoni koje možda nikad neću uloviti. Orjuna! Vrsta NATO Krokemon. Može se uloviti samo ako nogometni menadžer organizira rođendansku proslavu koja će je namamiti. Kerumix! Vrsta Vlaj Krokemon. Najrjeđi uopće i nikad viđen u Saboru. Moguće ga je namamiti janjetinom, pršutom i majbahom. Vožnja tramvajem nanijela me do zagrebačkih Nijagarenih slapova gdje sam pronašao opakog Krokemona. Nećete vjerovati kojeg Pokemona sam uspio pronaći ovdje. Fontanixa 365. Fontanix 365. Vrsta Korupto Krokemon. Najčešće ga pronalazimo u fontanama. Protivnike najradije napada mlazevima iz fontana na leđima. Rado ga koriste kumovi i financijeri kampanja. Voli graditi crkve usred dječjih parkova. Fontanix je već 2 put bio ulovljen od strane uskoka i on bi svaki put pobjegao. Sad ću probat ga ja uloviti.
Ali prejak je ovaj njegov napad mlaznicama! Ah! Ah! Kako ovo nije išlo, pokušao sam kod zgrade koju je Fontanix nekada jako volio pronaći još krokemona. Vidi Zoraniju. Zoraniju, vrsta komunist krokemon. Poprilično nepokretan krokemon prije 10 sati ujutro. Bole ga krakovi ako predugo boravi u saborskim stolicama. Najradije se izležava na suncu i ništa ne radi. Slab na pucanje cijevi u stanu. Ali on je poprilično bezvezan Pokemon. Ali čekaj, samo malo. Čekaj malo, izgleda sam... najveći Pokemon od svih. Grbinix. Grbinix, vrsta mega krokemon. Protivnike napada glasnim pjevanjem Thompsonovih pjesama. Najveći je krokemon uopće. Protivnike financijski dotuče jer ne mogu oni toliko platiti koliko Grbinix može popiti alkohola. Čekaj da ga probam uloviti. Moje Poke loptice nisu dovoljno, o moj Bože! Ok, dosta budalaština s krokemonima. Šta se događa s HDZ-om? Nisu opet uzeli neki novac od naftaša? Nisu, ali neće ti se svidjeti. Jedinstven stav svih tijela stranke, dakle i predsjedništva i nacionalnog vijeća i središnjeg odbora je da na nacionalnoj razini Hrvatska demokratska zajednica izađe na ove izbore, dakle kao HDZ, a da po pojedinim izbornim jedinicama ostvarujemo suradnju sa pojedinim partnerima s kojima smo imali do sada suradnju i nekima s kojima nismo bili do sada u domoljubnoj koaliciji. Pa dobro, to je ok, vidio sam da im ide, rejting je otišao gore, hrabro idu sami na izbor. Čekaj, sami idu sami. A Tepeš, a Ćorić? Glavni tajnik stranke Pero Ćorić rekao je da je njegova stranka raskida s HDZ-om suradnju i na lokalnoj i na regionalnoj razini. A svim dužnosnicima svoje stranke koji to ne budu poštovali poručio je da će dobiti otpusno pismo. S današnjim danom HSP Ante Starčević raskida sve veze s ovakvim HDZ-om, kao što je Hrvatska raskinula sve veze s bivšom SFRJ, tvrdi Ćorić. Koaliciju raskidaju u svim gradovima, općinama u kojima stranka surađuje s HDZ-om u 12 županija i gradu Zagrebu. No, God! No, God, please, no! 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 Ne, ovo se ne događa. Prvo ste nam uzeli Oreškovića, pa ste makli Karamarka, sad došao Ćorić i Tepeš u ropotarnicu, a Ilčić. Ladislav Ilčić, no more. Ajde ne drami, pa ima još radikula u HDZ-u. Ono što je Tomislav Karamarko zabranjivao, osobne kampanje članova HDZ-a, Andrej Plenković potiče. Želi da članovi njegove stranke osvoje što više preferencijalnih glasova. Pa to zvuči sjajno. Ajmo vidjeti kako im možemo pomoći s imidžem. Tko nam se sve nudi? Pa to je dobro, maksimalno treba iskoristiti mogućnost preferencijalnog glasa koji se daje pojedinačnom kandidatu, ali to je i glas za cijelu listu. Ok, da vidimo ustaška kapa ili poglavnikova kapa. Dileme. Moram priznati da se radujem tome, svako od nas da neki svoj osobni touch, ne? To je mislim da je to jako dobro, bez obzira na neku koordinaciju koju imamo i mislim da je to neka najbolja kombinacija. Kako će točno izgledati, više sigurno iznenađenja, toga uvijek ima. Da, mogli bi raditi iznenađenja, ali preporučam ipak inkvizicijsku uniformu u skladu s vašim imidžom, ministre. Da ću isticati svoje zasluge, svoj rad i da je to sasvim dovoljno. Zasluge, rad, ok, njemu samo majicu s natpisom Faljen Isus. I moram priznati da me ovo nije pretjerano raspoložilo. Šta vi SDP-ovci nudite za moju sreću? Uprava Hrvatskih šuma s veseljem može čekati smjenu jer smješaju se milijunski bonusi. 3 članova uprave koje je postavila bivša vlast, ali još nisu smijenjeni, od tvrtke potražuje 5,5 milijuna kuna bonusa. Šef uprave Ivan Pavelić traži 2,3 milijuna kuna bonusa, a članovi uprave Ivan Ištok i Marija Vekić po 1,6 milijuna kuna. Pa da, ministar Jakovina je prijatelju kojem je posudio novce, posudio vođenje Hrvatskih šuma i usput mu obećao debeli bonus. Čisto za dodatnu motivaciju. Dobro, pretpostavljam da je Jakovina izašao pred novinare i priznao sve to.
Nisam 2012. godine mogao znati da će toliko dobri poslovni rezultati biti u 2014. i 2015. godini. Molim? What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. May God have mercy on your soul. Ovo je dobar klip, ali trebam nešto jače. Trebam nekoga koji je svima postao predmet sprdnje, ali čak se i on mora narugat ovome. Da neko stvar nije znao da će dobiti ili ne znam šta biti 20 puta više nego što neko planirao, to meni mislim je priča za malu djecu. To znači dotaknut dno života kad ti se čak i Orešković ruga. Kao, dao si frendu da vodi Hrvatske šume s figom u džepu, kao igraj se, nećeš ti ni prismrditi bonus. A to kako je Pavelić uopće uspio ostvariti takav uzlet je još jedna klasična hrvatska priča o uspjehu. Sada vidimo zašto su se donosile odluke o neisplati božićnice, odluke o isplati stimulacije od 1 kune, odluke o smanjivanju broja radnika, zapošljavanju preko agencija između ostalog i da bi se mogli isplatiti bonusi članovima uprave. A još u sumnjivom natječaju prodana sječka, još sumnjivim prepušteno odmarališta Hrvatskih šuma, ali ajde da sve to objasnim kroz jednu metaforu. Muž i žena imaju kuću, 2 djeca i 5.000 kuna mjesečno, od kojih do kraja mjeseca ostane svega par kuna. U kuću dovode Pavelića da im sredi život. On im prvo ubije jedno dijete, drugo proda u bijelo roblje. Prizemlje kuće iznajmi dilerima droge za kuhanje kreka, ženu prostituira najboljem ponuđaču, a kao bonus za sebe naguzi muža svaku večer i gle čuda, krajem godine je u kući puno bolja financijska situacija. Eto, win-win. Pa za Pavelića sigurno. A šta kaže Milanović oko cijele ove afere? Jer ako prihvate taj bonus, smijenit ćemo ih. Pa da, mislim, moram to otvoreno reći, dakle, okej. Pa da, kad dođete na vlast vi ćete ih smijeniti. Da, sad je to već ozbiljna prijetnja. S jedne strane, ako se odrekne bonusa i zadrži posao u 4 godine mandata, puta 12 mjeseci, puta 17.000 kuna plaće, zaradit će 816.000 kuna. S druge strane, ima bonus od 2.300.000 kuna. Što znači da bi Milanović trebao biti na vlasti idućih 12 godina, da bi Pavelić zaradio 12-godišnjim radom ono što sad može uzeti u jednom jedinom bonusu. Kakva je to dilema, mislim da Pavelić ne spava već noćima. Pa ne bi ni ja spavao od uzbuđenja što mi uskoro sjeda više od 2 milijuna kuna na račun, ali dobro, ovo je sad izašlo van. SDP će sigurno kazniti Jakovinu i maknut ga s liste SDP-a za izbore. U SDP-u se čini se nisu obazirali na afere, pa su svoje mjesto na listama nagađa se našli i Tihomir Jakovina i Stipo Gabrić-Jambo. Tako je, to je taj siguran smjer u korupciju Narodne koalicije na čelu s SDP-om. U 5. izbornoj jedinici niste nikad pobijedili HDZ, a s Jakovinom na 3. mjestu liste sigurno i nećete. A za one iz svih izbornih jedinica koji bi iskušali nešto novo, tu je stranka zavodljivog naziva Pametno. Razgovarao sam s njihovom predsjedavajućom Marijanom Puljak. Gospođo Puljak, hvala što ste nas primili u svoje prostorije i žao mi je što više nećete. Zašto mislite da nećemo? Pa dok dođemo do kraja intervjua onda ćete skužiti zašto. Zanima me pitanje svih pitanja. Di ste bili 1991. 1991. je ozbiljno pitanje. Bila sam na fakultetu. Znači fakultet elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje u Splitu. Znači dok se branila domovina, vi ste branili diplomski? Ja sam, branila sam diplomski negdje 94. 5. A do tada sam se spremala za obranu diplomskog. A mogli ste lijepo prepisati diplomski i onda ići braniti zemlju? Pa evo vidim da je to danas jako popularno, ali nije to moj način. Vi ste svoju stranku nazvali Pametno. Zašto baš Pametno? Je li to pametno nazvati stranku Pametno? Pa Pametno je zapravo došlo kao, rekla bi, nasljednici smo jednog koncepta koji smo na prošlim lokalnim izborima u Splitu 2013. godine promovirali u Splitu, a to je koncept Smart City ili pametan grad. To je više poziv drugim ljudima, znači pazi se, radi pametno. I glasaj za pametno. I biraj pametno, glasaj za pametno. Znači pametno je birati pametno. Zgodna demagogija.
Ljudi u Americi će izabrati Donalda Trumpa za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, što je isto suprotno i njihovom i interesu cijelog svijeta. I sad se vi pojavljujete sa svojom racionalnom, činjeničnom, jako fokusiranom strankom koja kaže ajmo ljudi biti pametni. Mislim, malo ste zakasnili. Pa nismo zakasnili, upravo ova situacija o kojoj govorite... Je bilo zapravo u Splitu, da, vi ste izabrali Donalda Trumpa. Da, skoro. Prije nego Amerikanci svog Donalda Trumpa. Zapravo je to uopće i trenutak, pravi trenutak, zaista da birate pametno, da se zamislite, evo, upravo to i da se na neki način, rekla bi, prepadnete, ili kuda ide ovaj svijet. Znači, čitao sam vaš program i nigdje nisam vidio da piše da sugerirate mladima da sele u Njemačku. Mislim, to je jedan ovako pametan savjet, nije mi jasno zašto ga niste uvrstili u svoj program. Mi nemamo problema s time da mladi odu vani, ali ne zbog toga što ovdje nemaju prilike, nemaju načina da osiguraju sebi primjeren život ovdje u Hrvatskoj, već bi bilo dobro da odu vani steknu neka iskustva, nauče nešto, steknu nova znanja koja će onda po povratku, dakle sa tim novim iskustvima, novim znanjima, vratiti se ovdje u Hrvatsku i na neki način ta znanja primijeniti ovdje. Vi ste dobro situirani, zaposleni i obrazovani i sad se gurate u politiku. Mislim, zašto to radite? Ima ljudi koji nisu ni dobro situirani, ni dobro obrazovani i žele ići u politiku. I sad vi dolazite i oduzimate im posao. Zašto radite to? Zapravo ovo sve radimo iz jednog nezadovoljstva stanjem u kakvom je naše društvo danas. A zašto ste odseli u Njemačku? Pa zato što još uvijek želimo, odselit ćemo onog trenutka kad pomislimo sve smo pokušali, uložili smo sve svoje vrijeme, znanje, mogućnosti, resurse koje imamo na raspolaganju i pokušali smo unijeti neku promjenu u ovo društvo, pokušali smo unijeti promjenu u politiku i ako vidimo da to ne ide, ostavit ćemo se politike i vratit ćemo se svom normalnom životu, da tako kažem. Zapravo neka moja završna poruka vama je da je Newsbar zapravo veliki protivnik vaše stranke, jer kad bi vi uistinu došli na vlast i kako bi vi stvarno učinili ovaj narod racionalnim, normalnim, obrazovanim, mi bi ostali bez posla, znate. Mi ovisimo o tome da ljudi biraju Ilčiće, Ćoriće, Tepeše, znate, Đapiće. Nama, mi ćemo ostati bez kruha ako toga ne bude bilo. Jednostavno... Pa nećete se više baviti politikom, bavit ćete se nekim drugim stvarima. Ali nama je ovo zabavno i vi bi to nama htjeli sad izbiti. Mislim, to uopće nije u redu. Naći ćemo zabavu u nečem drugom. Biće zabave dosta, kad bude bolje društvo, bit će i bolja zabava. Pa da, ali neće to biti to. Ja se ne znam šaliti s nekim normalnim stvarima, ja se znam šaliti sa nenormalnim stvarima. Mi ćemo postati zaista bolje društvo kad nam politika ne bude glavni smisao života. Kad se naučimo smijati zaista i nekim drugim stvarima, ne samo političarima, kad političari ne budu zvijezde, zamislite onaj trenutak kad običan čovjek šetate ulicom i pitate ga, ne znam, ko je predsjednik Hrvatske? On ne zna. Ko je predsjednik vlade? Ko je predsjednik vlade? A on ne zna. Ali to imate i sad da ljudi ne znaju, toliko su oguglali na sve što se dešava da zapravo ni ne znaju, koji ne žele znati, muka im je od svega. Imate isti taj efekt. Ali tu muku od svega, to sam svjesna, ima zaista puno ljudi kojima su političari smučeni, ali onda zbog toga ne izlaze na izbore, a to je pogrešno. Baš zbog toga što im je muka svega, trebaju izaći na izbore i kazati muka mi je vas svih, izabrat ću pametno. Dobro, ja još jednom apeliram da se to ne radi, jer mi volimo ovaj naš brod luđaka na kojem idemo, koji je kao Titanik i već se zabio u santu leda i ljudi vrište i panika je, neki se još nadaju da će biti bolje, a to je Newsbar, kvartet koji svira, znate ni, 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 ni. Neće biti Titanika, neće. To već je. Hvala. Evo, hvala i vam. Za kraj jedna sjajna vijest. U Bosni i Hercegovini odlučili su podići spomenik svojoj najdražoj stvari na svijetu. Ćevapu? Ne, nego golfu dvojici. Pored svega što on činio za nas, on je mnoge živote. Zahvaljujući njegovoj otpornosti i mogućnosti da bude pogonjen na različita goriva, bilo je sve to izvodljivo.
i smatram da zaslužuje kao jedan simbol svih nas ovdje da ima svoj spomenik. Ne, bilo je i vrijeme da se digne spomenik nečem korisnom, a kako vidim barem i sliči na golfa, za razliku od ovih spomenika Franji Tuđmanu koji sliče, ne znam, Woodyu Allenu i Kim Jong-unu. No dobro, bilo je to sve za večeras u News Bar Prime Time-u. Doviđenja.